Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka kali pelip ding ke bertemu ban lek pelip ya ka jing pulu ka khlau halau jen riu kam la chu ban ya lenti ban rung ling ba ka surak snong bat ka daw ka de namar ka jing penyang kali jing ki beri harut surak hakani ka video pinyu i ba kumnu ki nok snong ki ha ban yara dakakti ban pen ken ria ya ki diki kali ki bayang harut surak ngila ban ong ba ka ne ka de ka jingja ka ba pulu tang ka khlau bat dek se kan dek ji kai gi brio ba kam bha ban penyang kali harut ki surak snong namar ladadon kino ki jingja ba kerki kum ka jing pulu ieng kan bu jing e hi ya kinong shong shong Hakabai de bakani ngilayo penekran bat urang bak snong kalau jen rio uba es basing roy karchandi ubaladon kumni ban ong nè ngisi phun to lai đã làm to lai squat em te ka ding ba de ka bawan tingim tip nang no kawan ka ding si don ki ba ya songka si to la ban ya thang songka si jelum jin tep te ma ya thang khanai ma nin to bagi mla su ban belip ti ma la ya pet no ke ne to ka jaka ta bingi ti ngim lap i dai khana kan dia kata Kadai khlau baplu. Kadika khlau jong kini ki kharngor kabagi dan kadika telong jong ki dia kata Kajangai dang ni na. em nam de gai na ni tang te hanen persat jo school Fernando school beto Dikidan em gi yeng gi pamarjan. dan pamarjan ki yang haning jong kata ka khlau yon ki yang asam tape mem tingi ting hai ka to ki yang mana ba ki yang RCC don ni mengila shifting itu ki yang kan no ba fire service mana kalong kawan te kawan beli ta magam lat te ki sakut ki block ini kali ki bayang mga surok sini khamret ini ta kadang Tempat kam dan pak kena ka jingjia. em kam da no jawab sosi pada Te baduk ka ik ba pidan ban ong i ba ki kalimo ba ki pacha surak namar ngi i ba da wan ki fiya brikit kumto da jia shubu da jia da badai hakayeng tekla ngila ban ong ba le se kala ban jia se ka jingjia ba sosi namar ki fiya brikit kim la ban wan gut sha kene ka jaka ba plu pi kom ni kan ni na kini ki benai ba kini ki tayo bala dep ni au benai kini ki first week second week jong March ti pla i ngi sa marjan ba kini ka khlau forest te gla juing mana kitoro te namars ni gitu ki hakitu ki pol ni na ka pos ka pol ngila ban mana ba mde ban yang kali ha ki jaka ba kim de ban bu inu kali ba ki nong song ne ki buan na kan ngila ban tip lo ki nong song mar khat ti saka traffic police ngila pel tip ki ne benta ma ngila ai warning ki nong song ba kim de ban yang ki ba yang ki sa ban stong ko ka an jo ka police department bu ka an jo ka snong kan te ndai menne ba jarang khat ba ampai perkat bakan jia mana kum to te sakoi kita ki bawan jingwan ro ki wan hi daga kam ka bagi don kam amdi bagi lek nang ten rei sudon bok pada ka jing daga jing rap jong traffic police te lala wan track itu ki nambar kali balayo on phone ki marmar ho ni kong ha ban kong ting ya siara itu kali mo siara pat ba ma lai mi me ru snong te so nat sibun bagi nong snong ki mi lang mana ma banyarap kan Henry kata ka singarap na kanang suksnong lo dai ka kalong no ka ba na magalanti ka kimbalan fi na ta daw long kam don jing mut hiru ha bakut hi nya ban
lembaga jingarap jong traffic police na po madarating tayo on phone itu lambar sa yo on weng itu kali jadi melaweng itu kali pada kafe service kelawan kita mencupat dep rokom andai kading tidak lawan pelip ija maki kan kelawan jerap nak kalian jongki bat lagi langsung senang jongi kiba itri stom ne banya pelip itu keding kana bukan pos itu ke yeng badan asam tape kan dia kata bagi nang suksong jongi pada long pemikan bagi wan kai gino kiba bahaya ngasam gini kita tegi di benong kan ya ki tu kiba wan lo bagi di benyeng ki jaka ki babiang kan benom pentut ya kali kawan jumu juno nama kani ke pol le sim ni dade tengah ka ingding kalau mendina kapang sitom ni kani kata mo nak ke pos hingi juong kata te kani ke kubur ka message ke pangan Asia yang suksong jongi bagian ong yaki parlok lagi bahaya yang sam gibawan sana pat kumjur gi bapak ini program mo let's say yang suki bawan na kawai pakai snong yang bagi wan gilit kinu snong lu ini bentip ka jaka bagi di benyeng hang lu ka jaka bal atau parking bagi yang ta amdi benyeng ka jaka bal atau no parking kanang ba kanwan ra ya ka sungsuk skanya snong atau ya kalek kawan ya kayak yang junur kana bentut kan kita di message ka bang apa ban ai bagi ngets kam bagi pat ba ang sungsong be jong kalau jin reu kinya sim mental ang kini benta bagi sim kia bat kiweru kinang sungsong aga jala ga jing ya ka ba kin sotu ya kini ka benta ka ba sin bagi abu ai ki sign ki traffic sign ali no parking sign kamut ki di ban burom ya ka ba kasnong go bat ka ba ka police department ka bo ita jaka ke bakhim ha hato fidan em ne se ki jaka ki ban penyang ye ki kali ki ba kumbapi ong ki ba wandun kam nong shathau kin penyang hai tai jaka le se ba philabu dan hato idan em ngidan juang nang sungsong ba lala kim yo ekonomi jaka parking go biang mo kaptan maga overnight parking taking contact orang ba dong ani orang ba slong mangidon ke office nong jongi hente ke jakar ko ke bahe tikila ban parking hang to overnight parking ai ban parking to tingin juang ni na ke puas ikinong sungsong ba dasi de kiwan don kam sini setai ro nakadong hang slong jongi lalaki so ba kam na jengai san kila ban park po office nong kalong free bakin park lang tang parking kay lain no overnight parking tingin sim lang bisa dan lagi wasuan park meski jamiat sipang apang tingin sim bisa gitu kilawan park nam ta jongki nang sungsong na di bawan bayi yang sam jongki bawan sini kan bandon kam ni na ban biang mo kata ka jinglong brio tingin don kam hi banwan dan kawai dawai don ka pang stom giawan ni kata tamangi idan ke parking space dengan request kita sungsong jongi ba nani sekamat na bagiwan menu na bar ki bayi yang sam jongki bakin kini kontak orang ba dong lani yang aku orang ba stong kanang bangin ai ke jaka bakin yang kat to kat ni kan ta kila ban yang kan hai kadang ke jaka hai ऊपर से लाओ ऊपर से